itumui legacia senior pastor lima pamane hatang warpai na seha salipan gai thada langthong jing baptist church crusade chili ari matui dele re da khuye baptism sakbai le dele awi psali mring pha itumna theser dele awi bang seha sami fuse ji da rishida hang sangai achu kite oka rally otram khang chili ministry sang man naga ami khrag mathing sang kite oka le sa ka rally ningshilage senior pastor tumli hai mil ge tumli hang machin mi chili balo chili pamlo da tam semi man gi rally ningshilage ja amali sal hangai iwi colleague spin atam gi da shi monday gi da staff meeting pame hinai tumi da pangshap simbang hoya pamsa da itumi shok zang khye church wi shok zang khye laga itum akhan akli se asami kro atam salaga church ministry satale atang thorla morning service li oja naulengna 1 Corinthians chapter 6 aina matuyare arile na Corinthians wilari kaina 2 Corinthians chapter 4 aina mina matuyira si church li Corinth message ki chungara da khlai da ningning na man naga o phak phai li saraida ningni phaning khuisne izungum hangmati da khani satalaye zungum hiran garing ra khai hili ning suitak pa atam nag chung sam phange nala le lakte da khriye mirin hili ning suita khai mangwa to nawi sim khurjin yang sangman naga ning suita khai mangwa to pol ne hili hang thada phasahi rar sangman ngahui man chur sangman naga ning suita khai yang laga outwardly khyang chan ba ning sui ga ta theji kana kahang ji ba itum uklung ni ba renew samaman de leida rawitui nei thum ni hang de le kho delhi li pam laga simkhuli yang sang lari katam ot ka pha ngarai ka cha office li ba ka shon kitchen jili sang bedroom jili sang ning suita ka pai ngwa la kho mirin hi li matai la kena pol na kahang ji ba nana ka pha ot akasa laga kala mangla ka phawi othili aling a cheirano da khang mi laga ang a chei khwai na ngarai khmi wang ka pha ot ka saji chuwang ning ma sui ta lo ji we do not lose heart tang de ko ina chui mramli matui ngai jina achu atang hini la sa khai san chui phi keising thailaga ring pha na ye isi church ring chai ring pha mai kap ki ji senior pastor ne kha a hi malay sa thre ashi family ashabu ani khini avuna hiling soka laga akhamba khanau changa texas li ba thu diawra awi katam shubang le shi la khaina jehoga ka ne than ga ka ne ashi apa ka thot mahai ke sing ni sunday school wi ministry li sang sa laga shui go the city di laga chunga satngrum khaya mir nawa khane apa nawa khala Coimbatore li bible tam de leida athang changring phalakine share sai sanjui phi ke sing hi na thumnala Facebook li Instagram ni thaya le re James Magini Outstanding Performance Award that India when ana first sam ga phang nei dang jang itumi wang ba church that hilikang room sae ran at this jin mit lake ji thailaga ka jangkhat rally ning shi no we further study ring bha me no running John Mirno ji in hangai senior pastor na ma lak la ala hang lak re da khuye Corinth church Apostle Paul na vakyang atam ni ba church apam jing tai hang in le sa apam ni ji Corinth ko city hi 144 BC li Rome now bing na sakyang mi khai ni jmo singum sha ka so kai khipa ka ma pam la za da no thai la ga hai khai thi di Julius Caesar ko Roman emperor kana 44 BC li ungsham ka lu shi di ji lage hi sham ga khai thi li ba Rome we empire li Paul make up the most important third cities da after Alexandria and Rome we thili Corinth li themi sui sai je Corinth we ka pha ka chung ka khlai wi nge chai li awi apam hi Greece we thada isthmus apam khani wi marak li truklong hiwak na North Greece le hiwak na Centuria le hiwak na Italy le hiwak na Asia le laga
lấy lon sa pai lak khai apam ni jmo cheni hui seaport hili khrami ka tong ji phaisa ka sing bing rai ji lei khlon bing rai ji hiwi apam hili Martins na kyang la jika masters of harbors korin nik bambing yang the crossroad of Greece the passage of all mankind mi ka tong na rak ngai apam mi ka tong na rak hang sam apam ni ji Julius Caesar na shamga khai korin gi bahiba ngatai hang gaya korin apam sathiaw gida chiri leigi sami pingji mixed population ni jeko majority ba rom we mi ping sa salala chili chihuti naw sange Greek naw sange khalei khlon mi tada travel ga sa tourism we tik thawi mi mang hauda apam chili travel tourism sex and religious pluralism hi lei sai jmo Korean we culture hi kina chungme kap the shape sakla jaka sports and entertainment in shape size apam jili atam jili ismian games aka olympic with hili phaw mai kap gi game mak le sai jako hui game hi rakhang rewi rakhyang wi lum khlau ji ga pai meaning mini ji archaeologists ping na pha laga thumne theater pha ga shokli mi 18000 pum bai theater le sambangi ji conference hall meeting thum pam gai hall le sambangi ji atumi artly culturally lum khlauli mangawa lagin le gisa atam ni je korin wi khamta ya therma ga hi natum na sa son na korin wi mram chung sai re Aphrodite temple lag le sai jmo mirin wi kala le gi wi kameu nei da atum na khorum gisa Aphrodite wi temple hili mi thinga sukaba temple wi slave salaga prostitution hi open salakini le sai jmo hikatha lum khlau ya pam hikatha phaisa ga sing ya pam hikatha khamathang khamrang wi apam hili mi kai khana khipana coin sakli ji horjak te mahangrer mane athum hili Corinthianized term makla coin sak hui je phaisa la sing phasawi khamathang khamrang la chung ga jang ga jibing hili Corinthianized yo church di mahangran mane jang dam rakhli kapning ga ba ko hikatha nganam silak hai khangnali mangna khangai nawngra pingni mahang se ngai apam hili apostle Paul go homere hili vrivana jehova ije lage chishu le shiji anava hang stage ko itamna Acts chapter 18 ni pa ka verse 11 ni apostle Paul na Corinth singum akha kachang trup 18 months pamije ana hilipam lage khipali ba sampang le jiga Aquila li first fa sampang ije Aprevu Priscilla anikling rumaman naga 10 makers saw with the 10 ji khop man naga virawi chan pau hi mathang Corinth atumna pau hang sok jadi jiko synagogue li va laga vatam station ni je laga anaring phala khaya khajiba Timothy ne Silas si awi Corinth rang khangrum chan ministry ji ana horchak the 10 maker ji masaloila pau ka pha ha sok ji ningsang laga ne hat fiawida Bible jili sangbam dele Apostle Paul na Corinth jili singum chada kachang chada chet kapam chan ring phala kaine kapam maning mane ali masatmi ali manushi ali kachung ga chei kimi we khartani itumna 1 Corinthians na 2 Corinthians ni kapa sambang jinewo atam jili ana Corinth pam na itumna verse 6 li pa ka kata sambang la jaga jihuti naw na ali oppose sai abuse sai jali Kanang no chotun the tweet sisi hang mijana ana oi kasan gjonji kathanda laga nathumui kuitungni ashiparno iwi thomle lumne dang laga iwa ara juti na limatam selimre gentle now bingi vatam se theoreda justice ko ho miraka cyprus ko miakli hui kimi samman ga baptized sakwi dang dele de Virana ali vision naka kami jiba Paul mangachilo tada na hangji hangmlo Do not be afraid, keep on speaking and do not be silent, for I am with you and no one is going to attack and harm you because I have many people in this city. 18 months on a ministry sasa laga zatwi khai no laga ana zatwi khai chan Corinthian we society Corinthian we new converts bingji
problem ka chung ka face salui ji chui problem wing chaili itum na arihon bible li padak le Corinth wi lai ki New Testament ni Paul wi letter wing chaili sang makeup ki letter rak ni ji hili chang na clay problems wing lai khang daily masam ga pang ka chung hili address had le ji leadership wi matang ni ana pha mai ana hak mai ana them mai ana mathem mai min gi jui debate ka chung chang hili kasak ka chan hi cha bai ma cha bai ni hi cha gi ni ma cha bang ka chung chang hili khang daily ma kham tu incest chinaung rawi lungli avoina ava nauna avawi bravely nguru pick a pig thaw kharchan hini changsar dele bible ka daily masam ga pang katha da bravely chikatra hili chang dele vareshin wing chiling ngamung ro aka katha da solve sara loli warala high court li warala hili chang dele ko hi katha cases ka chung ji apostle Paul na hili ki pi sang dele achu to me 2 Corinthians lai khiliba Paul hili Vrivra na itumna ali accuse ka chung sai in matang hangda chapter 4 verse 1 jili therefore since through God's mercy we have this ministry we do not lose heart rather we have renounced secret and shameful ways we do not use deception nor do we distort the word of God on the contrary by setting forth the truth plainly we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Apostle Paul na pap kata jiba kigla jika achi ina sadak lehi vrirawi luk mashan ne ji ana pap tai chuiwang ina ningmu suita amni jiko achi ina sadak lehi vrivana luk mashan ne chuiwang iningmu suita amne ji mang sap ning yang achi ina ot sadak leji vrivana in lumashan mi da idi ot sambang ang sakne achi ina avu sadak le ava sadak lehi Vivan in illumination kamiwang ne, chiwang inum ning musuitam ne, mahang sap ning yang. Apostle Paul in mirin hit me Bible lipaga Acts chapter 9 ni umpayang lo. Sashi lakaina, jisuli kokrum bing ni samachit laga, sautat kijine da high priest we permission kui laga, Damascus we shangfuli to say jamo, chiwak hora kajin ali kui meri the rock up roar laga, ngalady horta wije, ngalady horta haitran. An akona sai jiko Saul kiwangin ilin rek jikle Saul kipakle na gitran nana rek tekle jishuji ine dang de Apostle Paul na permission kui de kle baba jishu christi kokrma bingili ina batu kui ge shinawla laga Jerusalem wi patop jili ungtuk sangge gi Maya pingal jat ka sane tu matang pata ka chili samang de ngaledi sauta khai chi horta khai tran chili ngning sali sur jat ka sabing jina akhon me sai ji azak ma thai mi ji ali ka chui ung la ka tamas ka si khung la ka thum thang mik nga peo la ka sat ma sa la pa mi ji ko Ananias ko prophet akhli ra la ka Rivana ali sayara sami Anas ne sayara sami la ka ami ji thai lu shi sak la ka hi Iwi could lie sada in a kapangui kaineda, Apostle Paul Lee, kapangui, the Bible is anglade. Apostle Paul in midin he, Kina hopoklejica, Vrivrawi, look mission, like Shin hopoke. Very shiako in Minigin hopoklejica, Vrivrawi, look mission, like Shin hopoke. Mikumo kapa, Mikumo talent, Mikumo sagate, family background, Genamo pokmane. Kavrivawi lumission, like she Mikendin a young talaga. Na hiba hui kimi sampang rane, na hiba pyo kimi tergar sadle, na hi chodhai ilimare correct lo, Apostle Paul na hiliralo the ho kui takamina, jisuli rasampang tangaina, Apostle Paul in mirinji, ngachay chang ngachay laga, jisuivang tam jitagizata, mi akang saut yaude. Itum na chapter 4 jili, therefore the hang na clay baba, chapter 3 li pa ka. Do we 12 in a papokaka Moses na ministry saga di compare salaga Apostle Paul ministries compare saj na ba Rivali kokrum hi lungpek li kapi li hitaki jiko the 10 commandment hi Moses li miji Rivali wasam ga phangchan Moses wi amai ji
church yaw dang le de hor chamri yaw ji mi ping na mayang leng ni jing chi ai da Paul na hang ji ba Moses ni Moses ministry ka sa ji ba lung kui li ka pi ne la ka lung kui li ka pi ayin ji na mi ku mo li mang tang kui rer ma ne kai ina sa da ka le hi ba mang la ka thar chi na khring mang la chi na sa da ka le sau da hi na khring kui ra mi nga tang kui ra ka mi da hang la ka chui wang ne I mang chi ma ne ining ma sui ta ma ne ji ana hang phok na ba Rau lu mission ne shi ki mi hi verse 3-4 ne yang a kha ka tong ma sam ka phang thai ki wang le jan hi hang da kle ji ba and if our gospel is veiled it is veiled to those who are perishing currently Paul na bala ga synagogue li batam sei tran verse 13 ni pa ka ali Jew ti group na attack salaga ali shau vai sai da hang le de jena chui akayawi proconsul Keliona, hoi hibana chui, juhutiwi I notum clat the solve saquilo, hibanotumi therma winnie the atomni solve sacking scow dangdele. Jishu Christowi pow shalagatong, o Ion Hide Ilipomino, the Ningmung day ceremony to call. Birawi legacy shalaga, Mikai Kiliba Makapachi Pihina, Birawi Kohorjimating like a Sakam Miawigi, Bible hang the lady. Makapachi Pihi, Karina Hajiba Kilajica. Nali birawi sok mi jimasam bang sangai mane pyo mi khaya khanga beng mirinji no iwang masang sangai mane ring sing sangai tukner laga nana mawa ngai apong ji than ma khwai ji hi awi marei mara lak ne be ho ka pho ke na masai pha mar ji sai pha na re nala vrivra thaw re ka pik ji awi khanga chan da be hipa hina it has blinded the minds of unbelievers Mashit ka something we ning hi pung pang sa ji church ka hi kya ka phado masot naw li ra sampang la la ra sa khui biwawi tu le rang na khui ka thal la church ka kai ma ka ngai ji ta khanar da thei thui khai atam ma khai da thei thui khai paisa ka shiwam da thei khui khai kibawi ning mrau to Apostle Paul mirin hili ana ring ramaman gijuilung hili ana thega khuya ka jiba ili birawi lu commission leg si tasun mi ge hi ana thei khui jiko mercy gijui ka klathiba hiba it is a high calling a spiritual ministry that did not come from human achievement talent or power but entirely from God's active compassionate intervention in his life Paul mirin hili Kachuya Kazingramui Legishi Pangshap Akahina Hiliralo Hilipamlo the Yunja John Gita Kamina Hili explain Salagal lay the lady. Apostle Paul our Mirini Pening Hung Chan Eva Jitaide Hang Chung Mazangmane. And I 1 Corinthians chapter 15 verse 8 li Jishu Christa ring Shokai Laga Anna Migchungli Aklet reveal Saiji chewing a childly Paul na Hangjiba. Now may kapta kachang magapay now I katali jaw de anaghangi. Ilila sampanga anaghangiba kaja pau gazet pingwing a chili itiao may kape. Virawi church li yen gasawi wang ili pau gazet de la mohoran mane. Ka nganalo virawi look mission legishi ili hokuida hitada kalena ana hokuiji aremma maning mana jaw de. Itum hili kipaha me iliba jishuna hokirana say iba pyoki mi samangani jiko jiva nguyao Bible nguyao ko Paul na hili hang tada now kachang makapaya tada 1 Timothy chapter 1 verse 12 13 15 ni paka I am the chief sinner moroi phungmai kap gaji ine da hang laga I gatha hila birau lu commission nek si ta sung mi bai ka tangkul church daily lipam na clay members pingba hui kami sampang rane jishui legisi tasung rane gita kamaina I vrivrawi lu commission nek sampang laga ning masui ta makho da an hang de lede chapter 4 he achieved to me present weakness kala now the ring shok kaya mirin he compare salaga ngatai liga kapi lairik akhane itumna verse 7 chapter verse 5 li pataka Paul na Jishu Christawi look mission like she samangin jako
verse 5 li Paul na kiot sakle jika vrivrawi ministry saije. Verse 5 li, for what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servant for Jesus' sake. Ana ot kasadi kiba ot kasakle jika vrivrawi ot kasani je. Self promotion meaning mane, kalatawi pam gapa meaning mane, ka vrivrawi ot kasani je. Achonang isi leadership training Dehradun ni mi 81 zangai. Ran lu mission mi desi tangkul church delili. Rally ngchila khai mathingla khai leader ga chung gre sadri department ga tong gali mi pai la ke le tele ko. Itum na ot ga saji kyuwang ga sado kibawi wang ga sado jika Paul na ga hangjiba ina tam sedak le ina hang sedak le ki tam sedak jika for Jesus sake. Jishu wang ga sani jiko. Ini na ot ka sahili kyuwang ka sado jika jishu wang ka sanai ji paning sakai je. Isi we church department jishat le de le sound ka sing we technical team le de le la ka tam mi le de le every Saturday Sunday le practice ka sane aring Sunday practice ring thor itum ni thak mai ka ra la ka practice sa le fu department ka to ngalang sar sir le le de la paisa tinge atam khu shok ke atam ji adjust sa sir le ko Sadakli Kyuvang Kasajika, Pauling Hanjika, for Jesus' sake, Jishu Vang Kasane. Itum the Tam Sedek Kiba, Jishu Kisatam Gisane, Hangde. Itum we teaching, preaching Chunkamehi, Jishu Kisawi Maramili, Tam Say, Prungijai. Itum the Mirakali, Care Group Italic Hang Chan, Itumi Kerchanhi, Miwin and Musukri by Mene. Nali Shokdakle, Nawi Kerchani, we run a unique salak in a leader, sang a sakra, Nali experience sang sakra. Huey Luni Rowlik, she shocked a sakijako. Get to me Kerchani, Chui Lagan hang to Elaga, Jishu leg she mang to Gaila Kavat Layade, Mirakali preachers Skaikana, O Chilivatame, hostel Juik Sakazaji Tai, Chili aeroplane dong, the Hanga Jishu, Mazang Lakiji, Mukamasung preaching Gijade. Apostle Paul na Hangjiva Kiglajaka. Ihiva moreg punga misa sai churchly rek sai ka Jishu Christian illumination milaga ilipyo mi hui ki mi samangi we preach Christ. Apostle Paul na review look commission ki sampange Apostle Paul na Jishu Christ wi maramni tam saye kala revrawi strategy akajiba khigla jika Apostle Paul hili iuliralo na iwine de ka pangkhwe laga pai la ke ne maji ho ma hai mede very rana Apostle Paul is giving strategy akajiba khigla jika nang rerlo nang mulo gita kamaina he reversely kapi sanghi but we have these treasures in the jars of clay to show that this is all surpassing power is from God and not from us. We are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Apostle Paul in Minitum the Kyang Chan, Tada Ringishi Kachunga Kapung Chili, sang the Quiko. Paul Peretna Awi, Larry Achili. Apostle Paul Lee Mine attack Saji, 1 Corinthians Anna Payang Laga, Maram Tralang Pasok Chino. Remake the Apostle Paul Lee attack Saji, chapter 10, verse 1 ni Awi personality attack Saji. Mi Bible Nim Sorai like a timid Sanai. Ngizar naida ali attack saijika ali abuse saijiko. Kakini chapter 11 verse 6 li ahiba mamatui thailak maneda they attack his teaching. Then Apostle Paul na gang de may iba natumui thada training kui laga kamatui mi meaning maneda na defense sa de. Chapter 1 verse 17 ni ahiba decisive magasa vasika ma vasika awi planting je je kwa mineda ali mina che mi jiko. False teachers he was accused of pride and boasting. O lang so naye, temrek naye da ali hangi jiko. Yan anak hang iwi lang so hiba. Virawi mangali lang so na ina lang so iwi kangazan ibang lang so ni ane defense ade. Yan ali accused kasamaram kagdeji chapter 4 verse 3 he was accused of lack of success in preaching. Pau hasok son naga matai kisang makangaba. Ali Pian Gafrijiko. He was accused of physical weakness. Azagli Kyangchan,
มาทาลักใครมากันนี่unimpressive ยังใครมากันจังอาลีเขียงจัน he was accused of dishonest นิ่งมา terminate อาลีหังอิจโก he มังมุนัย is posing as fool chapter 5 verse 13 11 verse 16 19 นี่อันนั้นหังที่ว่าhe is out of mind let no one take me for a fool ดังนี่เลย Apostle Paul นะคอรินจีดิพัมละก็บิเราอีเป้ากับพาจินิ่งสังละกันหาชกตีละก็มีกระต้องกันนะโจอาวังเสียสามีเสอาจจะทะเลแต่มึงตัวมีมันนี่จิโกมึงขมูพา preaching มาสากเทปานิ่งมึงกระเทอปาอาศักมึงขมทาปาตะเลนมึงใครปาตะกจุงกเจมีดังเลยเด้ very ชินาวอักลี Apostle Paul ลีวิรานะกษมวิสเตรดิยากจะว่าขี้ละจิกาอิทุมลีเพรสสังสักละก็สูงสักละก็กจอดวีชงใจลีอันทันจิตมีดังเลยเด้วิราวิสเตรดิไทยโมเสสลีลุงกุยนะชาวทัดไงจะมอมีปิงจินะอีไลจาจีอิมังไฮลาตะกพุงอีวาปัมละก็อีลีสัตดาวโลเดวิราลีปอยจะมอวิรานะกปังคุยใครลีดเดอร์รักลีวิรานะสิกจินสเตรดิยากจะว่าขี้ละจิกางลังสารลักกินอดสังสักจิ appreciation กจุงกันมาสมังสารละฮีอินสารันในเดสไซจะโคอาชูอินิคนิวิครินครักลีละนั่นมิชชันนารีมันนิ่งสารไปพาสเตอร์มันนิ่งสารไปคริสชิมคุยอเมยากสารละก็นิ่งจังขมีอาชนักสารละก็นั่นสาวสาวบัดเคยลุงฮิลีมันก็ต้มมีเรื่องคุณตาไปขังสากจะฮีขังจางสาถุยไปได้ Apostle Paul ฮิลีก็จุงกันนำชันนี่จ้ะแล้วก็อันนั้นขังจีบขี้แล้วจ้ะ we are alive we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake so that his life may also be revealed in our mortal body so that death is at work in us but life is at work in you จิสุคริสต์ฮินะอีวังทีมีเออันนั้นกับพากษาเนี่ยอันนั้นเพียวขมิเนี่ยจุยกับพนิงินะจุยทีมีขมิวีเมสเซจพุ่งมันนะก็ขังแล้วก็เพียวมีกับปั๊มขังแล้วก็เรซังกับไปอดซาขมิฉะนั้นพอนะขังจะไปอิทุมกทีพุ่งเสร็จแล้วก็นั่นลิขริงชกตะเลยได้อันนั้นฮิลิขังจะว่าอายาลีอีตาขนาดไทยก็อารมณ์นี่ว่าอีรนิวซาตะเลยก็จีมาทางอันนั้นสุนบาจินได้ไป Apostle Paul มีเรื่องนี้อิทุมนะ1 Corinthians chapter 11 นี่ปากก็สักหนึ่งทุกต้องให้เงใจลีอันนั้นเที่ยวไม่กับไปได้ทางหางไงเด้อันนั้นฮิลิขังจีบว่าอาทุมฮิบรูนาวลาอีเลฮิบรูนาวเนี่ยอาทุมอับราฮัมวิอารูอาซาลาอีเลขังเตยไม่เลยมันเนี่ยอาทุมคริสต์วิราวลาอันหังเด้กปานาวทัดกหังนะอาทุมนี่ว่าอีมาทำไมอีนับปังไม่ขาดอดใส่เลยดันหังเด้พาทบลีเลยอีจุงไม่ได้จังเงชาวมีก็ให้เลยสันนมุขีมันเนี่ยที่นั่นไอ้สักวิคุยจีจิฮูดีปิงเนี่ยลิเจทุมราดจิโกโกไอ้น่ะพังอาชีงพิเตจิ195 lashes เนี่ยโรมนาวปิงเนี่ยก็ทุมชีดชาวเอก็ละอักชีดงลุงไอ้น่ะหัวระมดีคงก็ไกลลีก็ทุมชีดจังไห้ระก็ละอักชีดบังสุนัขงยาค่ะทรุลุงนี่ปมไห้ระเจ้าเด้อีวีครัมกษัตริย์ทรุกพงพมุกชาวจิฮูดีวีไอ้น่ะเจนทัลวีไอ้น่ะเกนุงนี่ละสมัจุริละงหงนี่ละมินามังสนเอานะอีวีไอ้นี่ละมหังครกุลักชีสัมพังไงระดังเดริงกชีกจดกจังยามปีกคุยกทายดูกจังกสังครกคุมกสิกละกฉันกจรมุขังไว้กจุงกชีดาสัมพังไงระดังเดข้านังขังจีบะอินาลังโซพลุงระจักอีกยักขังจันกละเดกเทยจุยวังอีลังโซระดังเด1 Corinthians มีเลตราคีบะคีละจิกาอินิคนิวิขังจันจูวังลังโซกไว้มาเริ่มกจุงเลยจีคิววังก็เลยจะจิสุคริสต์หินรักปั๊มฮิบะจิตาได้อีขนังเออีเงจันเนี่ยเด็กเทยบิงุลีรับปั๊มมิจมองอีบเทมเออีบสัตย์เออีบปังเอกิจบิงนี่จิสุมันปั๊มใบมันนี่จิโคคืออีเงจันเนี่ยอีมาทุกมันเอกิจท่าปั๊มจีดีวิราวิลุกมิชันเล็กที่รัศมีพังเอดังเดย์Apostle Paul มีเรื่องนี้วิราวิลุมิชันในสิขมี
samang kaya mayor nawa kane vrivrawi oti samama naga kachot kachangoi dungi Jisu Christ hili chui ragane khangka laga tamngi say mayor nawa kane vrivrawi strategy ya kahiba apostle poli ho khe laga kachot kachangoi lungjili chichap san naga shiren san naga pressure ka chung khudungni ali rer sang laga ali sijin mi ko vrivrawi provision na ka jiba khigla jika kale vrivrawi promise ka jiba khigla jika achi tumna phungda khlei kachot kachang ka tong ji now the sammangi jena ngaheu yanga ka kick klamaning mini ji since we have that same spirit of faith we also believe that therefore speak because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to himself Jisu Christ ti khai than ring sok hang saka vrivrahina itum hila ring sok ring sakrejiko Juwangina verse 16 ni hang deba therefore we do not lose heart Juwangina I ning matiaw mane yana nang hang deba verse 18 ni so we fix our eyes not on what is sin but on what is unseen since what is sin is temporary but what is sin is eternal achu ina theida klei ring nak tak klei hiba temporary ni jiko Moses we ministry ngalungni ke pisangai naga ngachirang rangina ministry sa saji temporary ni je apostle Paul na kachot kachang chung phung naga ngayama pi la truly kashauli kachot kachang phung hi le temporary ni jiko ke to me permanent sala khaya vrivra nujina itumni ringshok rishit na saklaga katang magfai promise mi re dhang de santrui pi na laji samaman naga iwi ningni thada anakhamatui jing na managa the you phone ni na proud sang now lyrics the Martins and some in the mungi saka I never say that I will give you silver or gold inanali lupa mirei da manghang mako sina mirei da manghang mako or that you will never feel the fire or shiver in the cold namasamane majimane namasikmane majimako But I said this in a hihange, you will never walk through this world alone. Namang oktuihli namang masat marako. And I did say, don't make this world your home. Oktuihi no we shim sa da mapamailuji. Kiwangli to me akachang shimji. Ramak vak lejimo. Chile anangarai sarai dang lede. Hili hang da clay. We have these treasures in the jars of clay. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light momentary and troubles are achieving for us eternal glory that far outweighs them all. Inikinui mirin hili ding the pungda klehi. Kai gapaya ngapetok kaya ngalayak li. Aman sakla kaya sinalupa sangai tada jigtawi mirin jigmo. Pasawi polang gajibang ngalay on tig ang awin na ba? Kahili sang na claim mangla hina ka kanang ring kapagad hiba eternity wibang ni jimo. Hili hang na claim itum na tang jida every day, day by day we are renewed. Itum ni matang sak talay jimo. Natum sila naw dali awda siwi practice it dali re. Isibaboy ni kini ina karila hang hay tay. Na torsong ana pung pangali tuye. Ina pung trupli punga extra pi khui lagya na thorthak tang mangni leg sig jangni nauli tiffin pack sami schoolly drop asa bathan khuili mara kliwa phaning leg yo the ki dig tha mi sok la ki dig jang da phaning leg ning ni yo phisa hiya mi de kle maswam nam la da phaning leg jang delhi li jingum thra ma khu pamai re ngarai ga cha office li ka de le ngarai ga cha la sa ching de le ngarai ga cha church li ra jing de phaning leg Marakriva ning sherdam pningaka arem mathada pning by ko ning suita ka de pning by ko cover rawi to hili pning nushite apostle Paul raw look mission like si samang kaya mirna akni ko achu church li na pam na gavradi korum de leka e vradi mission look mission samang kaya mi akhane de iba pning sangai aju na ring rak ta khlai hang machin da khlai tam se de khlai no wi kring krak ene ka tong soksa da khlai sa da khlai hi Jisu Christ hi nana tam sei de kleine ring ji sei de kleine phaning sangai
บริวารลีเราลุกมาชินที่สมังไข่ปิงกระต้องจีงาเวงกงเงินอกทุยเที่ยวมันจีไม่ได้ข้าก็จิกทักอกทุยเลยจิกริงศิลาขายบริวารวิ strategy อ่ะเนื่องเรือโลเนื่องนิ่งโลเนื่องมูโลอินนั่นลิงจอนไม่ได้ก็จิตาก็ไม่นะอาลีก็จุงนะ pressure มีจิโก้ก็ Paul stood firm ก็เลยบริวารน่ะอาลี promise สักอย่างก็จีว่าอาชูนั่นจอดทักเลยจีก็ชื่อขมังแล้วก็อาคมันนั่นสมังจี reward ที่เห็นน่ะ compare กับซาตรันนั่นวิก็จอดที่ว่าขี้ขลังมันนิ่งมันเจ้าเด้อินี่คิดว่าอิมรินที่รันสมิรโนเราลุกมิชชันที่สัมพังแล้วก็อาชูฮับตาฮิละเอาวิลุกมิชชันวิตรงนี้อดสักจีก็ต้องสาวกิงสารนจีนสุมิรขังสังกัดสมิเซอร์